بيا كمال كنور اونلاين تي في شانل تكون كلر جديد مبكون لين ري ويتش كسودان كسو سودانيس تن كونتنشن ري ويتش ككرتم كي كسودان اللر لين كون ما كيم بكون لين واس ما بريكنج نيوز كي لر بج شالد نو تيك ني تي شاوان kume dung Sudan duno kan kula no ka ji e kume Sudan duno ne ro chala ro jel kan ka kan ke jel kan ka biene to la biene de ne ajel ar dan ban ling anyok ban turn ken ba ban kanen ka kore yo bay je bay nyos tin kon jordan lat kan kono ni ami jira mi dit ka nur online tv channel go region o jinder chong ka nur online tv channel ka kwisa por manar der top shit ko der subscribe kaderi men giji dong deri gar pin la char bo deri ja gor pin ke comment kam gor ja en go deri nywa bo nas ko ken deri ja nywa ba ban leer me ban je cho linkel ko do badan en ci ere ko me ci to ka ja wari ko to ko commercial ke at bara region ban je linkel gwat me te south sudanese ne te katen kel ke jarab ban ci worech mela breaking news gwasa mere wicha ka Sudan chala do chaji so Sudan ti shop ko wel ngwan cha ka wang so Sudan yin ti shop ko wel ngwan cha ka wang chala do no radian kane dang wel ngwan to chine dang baro shi ga liu tin ka majira na cha wang ka kane dang baro ti shanang dul wal ere ne tin kon cho wel ngwan ne baro ka dul wal tame ne baro ko kin chala do shi ga liu ka jan majira na cha wang ka ja kan jalam ni tin wang ke South Sudanese ano re wicha ka Sudan ka mishal ke adbara wa kan cha kan ne jel kan ke ka kan ano jel kan ke ka kan ka kan la ke bi ni de ni ano jel kan ke bi ni ne content la eye witness ke tin chine ronne na lo na kana wa jel kan ke ka kan ka mach shala no ne shi kume mala kume Sudan ke Sudan government shi kan wo korean kan ito ko de kan ka kep ka do badana na kan ne itimo civilian ke ji South Sudan in content re which card bara na me ere kel be ye nyoture na me ka pedalong ka gorjeno be je nyok ko yimi shi ka gar tor me shi kan wang shi menen yana mo ne di alti jan gol dana shi kan shi kan ka wangtin shi menen yana mo din langrem din kanen riga me tuoga ni siangre wicha ka Sudan ka kwinen kon tila South Sudanese ala kume sa Sudan du monoga je de kan ede ti de kan ka lojok ka kor gwada pa we chan rojen o che tene de wante chi ben ti lu jok ne so ge kin dangra wi de kurbakel kin dangra wi kurbakel mi kon wi kon population andan tere wich ka Sudan tila South Sudanese ngwan ke long ngwan kan ga ping midit no ngwan ke long jang ngwan ke long ne tu ngwan do dial wi mi ngwan ke long ano tege woni ko 100,000 ne te kana lu jogre wich ka South Sudan du no te kan ka Sudan ka jen gwada dan ngai na no na ka te me dan ka kor jong de pay ki pay wo jane ngaje no cha South Sudanese cha kana ka jizira je kon video ni gen chana kanen ano me cha ngaje no na kana ngum ngut South Sudanese ke je re wichin binami ka Sudan de ga yig lu jok ye de ga rodin watch de kan bere wi ka South Sudan amintele dombe ka kene kon tela je humanitarian de kan lu jok de kan ito de kan ga lo jok de ka torbiyel de kan ga gor de kan ga ngun de ne ito de ga lo jok de ga gang ji UN anyok kamise jan de kuma South Sudan point de ne ka de ka no de ka evacuate de ga lo re wi ka South Sudan ne me ajeler be bi dan go de nyo yekel ne dang baro cha kan na ne ko na tela jalam ne re wi ka Sudan ka ne baro tit dol wal jenen sha gar tor dan sha jenen ano jenen yene di ala tit chunga mo gwas men ne de kontin chene de kon na kana chicken ga kulenen ko ne ti la kan bu buga na bin nak wan kana ka nang mu bejbe lonki nang mi ja ngada je no me dan shiro de lat ka juba ki ka South Sudan ka me cha South Sudanese me cha na ka jizira no te ne di amu ko bod ne ka ne ti bon ka ne mo dong de rik de kan ga lat bo ene me chire ke revenge lat kan revenge ki shoot tele di duar kele de onna kan yal gwa kel to sha surrounded ko ne chere kan ya ka gwa kele te ko ne to jel ka gamech ko cha pig gen cha ngai ken ko na kana
duno ne tin to wanga ne welngwan re chenkel bine baro bu liu bine baro bu te bot amena gar tien yo da gwan an woken misha plan ken kim yikene dale kan kuma sa Sudan gor duob modere titi der kare ala keje ko titi karik te bejbej titi gwalong katin kono to rai wika Sudan kuma sa Sudan der jien der ne ti der ko lo jok ka Sudan na me jele dana gor de nywa yekel gweja ken ti diale yikan ka wang dari no langrem ni ti diale kan ka wang ko na mi chere ke bilen tama no ko china tojrar ka kwag diale kan ka wang ka china yikan nak tila so Sudanese 14 South Sudanese who live in Sudan were burned alive last night in the Atbara region by unknown people. The eyewitness say the suspect was wearing khaki. 7 people confirmed dead and 7 survived, and survivors were admitted in hospital in Sudan. The government of Sudan is on the way to search for those criminals who did a barbaric act to civilians, bring in justice. Kuma Sudan ja kori na gora ka chaga bu jiko ken ke Sudanese ke jalamne de ko le jegede ke jeno en kuma Sudan shi feligen ko ne na ka jiwi do dien dorin mana dien bone so Sudanese de ko lun jok chudin chede bom ko nyu do dien sien ken ke Sudanese ke jeno ngora na ka de de ko lun jok ngwana de bliu re widu ka Sudan ko ta rambu jures ke kujemi ko kuma so Sudan gwaz mu ku struggle jen ke power struggle ngoda tela milet kana minde am gwam de na de getek ko jene kuna rodin la barka jere wich ka so Sudan kuna la winti gol ko ken ko ci kuma jena ga duno tam mi kuma so Sudan je tega mal de kan e to de kan ko lo jok de kan ge shol jok de kan jo lo jok de ga roi ke ji humanitarian de rikti de ga kapchong ajanda na goro no de nywa yekel ka kwi lar kana me no cha ne ri showel ngwan cha wang ne baro chi ka liu ne baro te kan ke bot ka kare dul wal kane ti ka so Sudanese re wich ka Sudan